Ay, payabak po kaya kayungan. Bilang balayan na may tipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi may po na isulod ya pong masalesing kaya kayong face mask hanggang mayari ya po yung misa. At agkatanda po rin malda na makyabe tamo pong makibat karing dalit, panalangin at kanta kabang magmisa. Dakal pong salamat. Pasibayo po, mayapayabak po kaya kayungan. Mitipon tapo ngeni batayang samban, purian at pasalamatan ning malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat lapuding makatuki. Para king kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Florentina Alvis, Ager David, Zenaida David, Mr. and Mrs. Nilo, Makabodbod and family, Cory Dizon, Dr. Florencia Dizon, S.L. Joy David, Sabina Loren Dungo, Savannah Lian Dungo, Marianihan Donor, KOC and DMI, para king Aldo anibersaryo ng karelang kaibaitan dari Marisa Cabilo, Vicky Ramirez, Lobitwin, Kelsey Waldorf, Janet David,
Sara Cortez, Tess Saben, para king kayanunanda at pamantabi ng Banal na Espiritu, daring pamilya at kakaluguran ng Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, HRP staff and mandated organizations, Mario Trinidad Luzatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilianani Pineda and family, Governor Dennis Enyoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilian Miguel de Castro, Alan and Vitog and family, Lincoln Baluit and family, Holy Angel University Community, Sofia Paredes, Imang Auring Between and family, Olivia Balatbat, Lucia Maneje, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Evangelina Manangkil, Mary Ann Aquino, Eliana and Joaquin, Rodolfo and Lugarda Dizon and family, Helen Rosal San Pablo, Crispo Palaya. Para king kapaldanan, pamikakatawan ng pong spiritual ng Joy Espino and children, for good health and protection of Imang Auring Between and family, Kyle Coro, Seni Capil and family, Norma Manaloto and family, Herminia Narcisa and family, Ruben and Rosita Manyan family, Genoveva Manansala and family, Carmelita Aison and family, Gabby and Julia Fabella, Kay and Javi Diaz, Cara Fabella and Craig Smith, Alex and Ler Paras and family, June Mel Abigail Ramirez, Ferdinand Vicky Cesar Ramirez, Adrian and Anita Gonzalez and family, Lou Between and family, Rona Silva and family, Erlinda Epina and family, Rita and Ralph Soto and family, Lucy and Gary Tucker and family, Sister Myrna Salas, Ross and Bob De Mihilio, Jody and Sirahamco, Tracy and Stephanie Hadja, Sheena Sue and Stanley Kim, Bernardita Reyes, Nini and Joey Dimen, Beth Taylor, Sela Guño, para king malalagwang kapaldanan dari Roberto Rayos Rosal, Helen Rosal San Pablo, and Lawrence Rosal San Pablo, Constancia Rosal Pamintuan, Richie and Rima Pablo, Imang Auring Between, Lourdes Guadamor, Mark Presas, Aurora Cosme, Gertrudes Pineda, Jose Carbunco, Renato M. Panganiban, Maria Antonio, Narciso Reyes, Melinda Penayo, Adela Conese, Ading Sablang Masakit, Janet Pamintuan. Ganakantala naman ding kaluguran tamong mayang unabi, lalong-lalo na di Teresita Wilkerson, Leopoldo and Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. PJ Nepomuceno, Carmelan Concepcion Nepomuceno, Romarigan Patricia Henson, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Policarpe Between, Jose, Joaquina Between, Antonio Sr. Dizon, Lourdes Dizon, Virginio Narciso, Merardo Miranda, Aaron Seguillon, Giscora Sr., Lucila Ramirez, Roman and Lena Viray, Ricardo Sr. and Eusebia Ramirez, Gloria, Roan Ramirez, Giscora Jr., Diosdado, Nerio, Edgar Ramirez, Manola Dizon, Oreya Montalvo, Arnedo Pangan, Deden Mulyadi, Ani Mirawan, Lucia Fungo, Andrea Olivia, Marian and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilian Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Choco, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bungkeng, Edward Yao, Santiago Thay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Cecilia Raquel Simeon, Federico Rodale Olea, Abraham Dayag, Jose Sensing Suarez, Sofia Suarez, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Teresita Camaya, Teresita Ponzalan, Fernanda Camaya, Alexander Pamintuan, Felipe Buan, Rosenda Malig, Elvira Dizon, Zet Alarde, Apong Besing Pinlac, Benjamin Canlas, Roberto Wong Malyari, Soul Nearest of Gates of Heaven, Manolito Gueco and Wilhelmina Pulambarit, Carlito and Nicolasa Pineda, Adrian David, Arnold David, Benedicto David, Ronald Arisco, Merardo Miranda, Rosalinda Cortez, Amado Layo Palma, Gertrudes David, Venancio David, Angelita David, Ricardo Bermudo, Victoria Bermudo, Locadia Bermudo, Pale Thornton Sen,
Brian Ginto, Vivencia Ginto, Raquel Ginto, Hero David Regala, Carmen Dizon de la Cruz, Severina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Anita Ocampo, Nicasio Sagcal, Conchita Sagcal, Sani Macabanti Sagcal, Sharon Dizon, Jose, Alejandro, Paula, Mariano, Antonia, Atilano, Consuelo, Fausto, Josefina, Rory, Polen, Adela, Alan Lapores, Puresima, Offering, Rosario, Alejandro, Martin Odell, Noel Solis, Pablo Solis, Salome Solis, Adelaida Cunan, Elena Cunan, Ambrosia Cunan, Domingo Chico, Sofia Chico, Renato Pineda Sr., Bartolome Pineda, Rolando Pineda, Yolanda Lacab, Esperanza Duya, Juan Duya, Lucia Duya, Andrea Lacson Dihamco, Jesus Tayag, Roberto Tayag, Remio Lumba, Renato Sampana, Gloria Pimpin, Elias Gonzalez, Susana Milagros, Danny Savit Peralta, Andrelina Palaya, at pangadita la ring sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, King Pakalulu Ninginum. Ing magmisa tamo po Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Thank
Kilagyonig paning anak, ang paning banal Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal Espiritu, manatili kaya kayungan. At yaka antimoren. Pakamalang kong kapatid, pasibayo po, tinipo nakatamo ning Diyos, anting kayang balayan. Ikitamo po niyang milabas sa Domingo, ing Diyos, ing ginutang Yesu Kristo, iya ing mayap apastol. Nung atinta mo pong mayap apastol, kailangan ating mayap atupa. Itamo po ring tupa. Nanong sabihan ng iniking ebanghelyo, ding tupa, kailangan mi kakalugod lang. Mi kakalugod kayo nga ng Jesus nung makananura kayong liguran. May labas na po yung eleksyon, nang misan ikitamo ka rin aliwa, may sagsagan lang, ela may kakasundo, ngayon po kalingwan na iti. Kailangan nating reconciliation. May kakalugod kayo nga ng Jesus nung makananura kayong liguran. Mamatawad tamo at itamo magpakumbaba tamo. Bangkanita nga ng Jesus, king kaya kayong pamikakalugod, abalura king disipulos da kayo. King kapamilatanan ning pamikakalugod, abalo da ring tao, king itamo disipulo na katang Kristo. Para karing penandit, etamo po linugod, at etamo may kakalugod. Sisyan tamo po iti, manyawad tamong kapatawaran, king Diyos amalugod kaya katamo. Ginong Jesus, ing makakayap mong lugod, minabot ka ring masakit king katawan, kaisipan at puso, Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulo. Heso Kristo, ing mamatawad mong lugod, minabot ka ring mayna, karing makasalanan, karing meliliking dalan, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginong Jesus, ingalang kupas mong lugod, minabot ka ring sabla, inyang dinaon mo ingke kang sariling biye para kaya kami. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo, bustan mong atakman mi ing mamatawad mong lugod, at aluguran mila ring kaparaming tao, antimonong makanan mo kaming liguran. Tayran mo kami painturo, king biye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
panalangin tamo. O Diyos, sa maluguday pa, dininan mo keng kamalayan king degulaning lugod mo. Inyang pepaintulutan meng mating sarili mong anak kalangalang kaya kami. Yesus, sinawad ng mikakalugod kami, antimonong makanano na keng liguran. Dapat makanyan man, ing lugod mi manatiling matbud, parating makulang. Pagkaluban mo keng ditak mo man king sarili mong lugod, gawan mo nga panaligan at alang kupas akalupaning keka. Aparating ating kagalangan king tao, parating maninton bayong dalan, at magnasang miras lalong-lalo na karing kalulu at karing malugod karela. Itiadwan mi keka, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, amabibi at magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alananggan. Pamamasang ibat, king libro ning dapat ding apostol. I Pablo at i Bernabe, ni balik la ka rin Antioquia, Pisidia, kay batdang pepaindalan Listra, ampon ka rin Iconio. Pepasik ng andolob ding alagad adis nanda ka rin, at inusukan dong manatili king kasalpantayanan. Kailangan tangan dumalan dakal akasakitan, ngarang sinabi, bayo ta milog king kayaryaning Diyos. King balang metong karing iglesia, tinuldulang makatwang talapanibala, at kambening pamanalangin at pamagayuno, peniwala ro king Ginoo akarelang panaligan. Dinalan la Pisidia at miras la Panfilia, kay batdang penaral ingamano ning Diyos karin Perge, tinaglos lang linoslos karin Atalia. Manibat Atalia, miglayag lang pabalik Antioquia, nung nula kamumulan mi panibala king grasya ning Diyos, para king obrang ngeni ikwara ng lubos agampanan. Inyang mirasla Antioquia, tinipon doring miyembro ning iglesia, at belita rangan ing sablang depat ning Diyos karela, at nung makanano ning biklat ning Diyos, karing pagano, ing dalan painturo king kasalpantayanan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ibulalag ko ing kekang kamalan, o kanakong Diyos atari. Ibulalag ko ing kekang kamalan, o kanakong Diyos at Ari. Malugod diya at mapaglunos ing Ginoo. Banaya diya king pamimwa, at ekukupas ing lugod na. Mayap yalub ing Ginoo karing sabla, ing kayang lunos, at siyo king sablang dapat na. Ibulalag ko ing kekang kamalan, o kanakong Diyos at Ari. Ding sablang lelangan mo, puryanda ka. O Ginoo at ding memalen mo, pasalamatan da ka. Ipamalitara ing ligaya, ning kekang kayarian, at ing kekang kayupayan. Ibulalag ko ing kekang kamalan, o kanakong Diyos at Ari. Ipakilala da ring sabla ding mayupaya mong dapat, ating maligaya ng kamalan ning kekang kayarian. Ing pamagari mo alang kapupusan, ari ka kapilanman. Ibulalag ko ing kekang kamalan, o kanakong Diyos at Ari.
Pamamasang iba't king libro ning kapahayagan. Ako, Iwan, ikit king metong abayong banwa, ating metong abayong yato. Alane ing sadyang banwa at yato. Alanya naman ing dayat malat. At ikit king banala syudad, ing bayong Jerusalem, titipayang iba't banwa, iba't kin Diyos, antiya mo ing babaeng kakasal, makagayakya, bansalubong, king lalaking maging asawa na. Kabudabud, dimdam ke, ing masika na siwalang iba't king trono, nga na, ngeni, ing tuknangan ng Diyos at sulibutad ding tao. Manuknangan niyang kayabering tao at maging balen nala. Akayabering Diyos at iya ing maging Diyos da. Pulisana ing luwa ring matara. Mawala ning kamatayan, ing kalungkutan, tangis at kaplas, uling ding bagay sadya, linipas nala. Nga nang sinabi, nitang makalukluking trono, ngeni, ibayo ko yung sablang bagay. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Babeke ke kayo, ing metong abayong kautusan. May kakalugod kayo, antimonong makananorakong liguran. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At keka antimoren. Pamamasaking mayap a balita agpangkang San Juan. Ligay keka o Ginoo. Kalako ng Judas, sinabi ng Jesus, ngeni, mi paligayan ni inganak ning tao, at king kapamilatana, mi paligayan niya ing Diyos. Nung king kapamilatana, mi paligayan niya ing Diyos. Ing Diyos naman paligayaning agad inganak ning tao. Anak ko, ditak ng panahon ing akayabeyo ko. Babiyeke kayo ing metong abayong kautusan. May kakalugod kayo. Nung makananura kong liguran, makanyan kayo naman may kakalugod. Abalura ring sablang tao, king alagad da kayo. Nung mi kakalugod kayo.
ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keko, O Kristo. Mayap ayabap ning Diyos po kakayangan. Bayo po, bayo tayo pigunaman ng Ebanghelyo ngeni, pasibayo po, balikan tamo itang milabas, ay Ebanghelyo niyang milabas sa Domingo, tungkol yaking the Good Shepherd. Nung ating mayap apastol, kailangan ating mayap atupa. Ala pong problema king mayap apastol, yapin ang ginutamong ing Diyos, itamo ring pastol, o ring tupa, kailangan po maging mayap tamong tupa. Pero, neng misan etamo kakit ing makanyan, at keta pong tauling bersikulo ning Ebanghelyo niyang milabas sa Domingo, nga na ning kakatamong Ginoo, ako atingig pa metong kami mo. O ini po yung umpisan ko. Ako, Jesus, at ingig pa, metong kami mo. Nano pong burin ang sabihan? At inya pong sinabi muna naman nga na, ing menakit ka na ko, ikit na ni ingig pa. Inyapin kailangan emone papakit ingig pa. Potangakit may Jesus. The face of Jesus is the face of God. Lawan may Jesus, akit niya muna naman ingig pa. Pero different persons ne po. Pero istong linawe may Jesus, anti mo mong ikitingig pa. Buri na pong sabihan, nung nanong plano na ng Diyos, makanyan muna naman ng plano ng Jesus. Ing lugod na ning Joseph pa, makanyan muna naman ing lugod ng Jesus. Ela po may kakawani, lawan may Jesus, akit mo ni ingig pa. Makanyan munan po kaya katam ngini, Jesus, pepaitas siya banwa, likwa na katamo, buriya po nga kita Jesus, lawan mo ring likwa na. Nung burimeng akit ing Joseph pa, lawan may Jesus. O nang Jesus, pepaitas niya banwa, buriya po nga kita Jesus, no karintaya kita Jesus, karining likwana, ke katamo. Itamo po ngeni papakit tayo Jesus, inyapin sinabi na, mi kakalugod kayo, nung makananura kayong liguran, meko na Jesus, pero istumikid na katang mikakalugod, akakit de Jesus. Amen. Lawan may nganak, Jesus, akit mingig pa. Kalupan na mo po kaya kayo ikong talasaway kong pengari, neng misan po, agyang ekwakit ding pengari, lawan kay nganak, abalo ko yung tsura na ding pengari. Ne? Nung singkit sa nganak, siyempre rin pengari ting singkit. Nung maganak kay nganak, siyempre, ding pengari maganakalanan naman. Nung lawan may tsura ng anak, akit mo no itsura ring pengari, agyang mo akakit. Lawan may anak, akakit mo no ring pengari. Pero mo po ta, singkit siya, o ba ding pengari la singkit? Po tagalang anak na iriketa siping dang bali, o luwain pisasabyan ito. Ne po, lawan may anak, akit mo ding pengari. Lawan may Jesus, akit may Joseph pa. Lawan da katamo, nino nga akit da, Jesus. Akakit di po Jesus kaya katamo? Akakit din Diyos kaya katamo? O yan yung sinabi ng Jesus niya, mi kakalugod kayo nung makananura kayong liguran. Jesus era etane po akakit. Pero nung mi kakalugod tamo, kakit de Jesus, King kapamilatan tamo. May kakalugod kayo. Sabihan nyo na mo, kiyang siping yo, I love you ngayon na mo. Kaluguran da ka.
O makangis-ngis kayo luluwal kay ngarong. Kasakit na pong sabihan, kasakit ng gawan, ing luguran may kaparan tao. Yang ini po lawen tayo, I give you a new commandment nga ng Jesus, a new commandment. Love one another as I have loved you. Ing batayan ning kakatamong pamikakalugod, yapin ing lugod ng Jesus. Nung makananura kayong liguran, makanyang kong mikakalugod. Love one another. E na sinabing love another one. Amen? Love one another. Dengalwa, love another one. Ngaro, waliwaing kare lang sasabihan. So ngini po, burikeng idake kayo nung makananuyang linugod i Jesus. O ini po yung batayan tang ngini. Hanggang yata mo po akiting lugod ng Jesus. Hanggang yata mo ay experiencing lugod ng Jesus. Eta malyaring lugod. Nga po. Eta malyaring lugod. O ini po ating sinabi, eya Kristiyano, eya Katoliko nga na, if you Christians follow what the Bible tells you to do, if you love the way you are commanded to love, you would be able to convert the whole world in a few years. Ikit na po rin ng Kristiyanong na itamong Kristiyano tayo tutok yan ng Biblia. Itamong Kristiyano talulugod nung makananong sinabi ng Jesus. Nung ikayong Kristiyano nga na, tukyan niya mo yung sasabihanan ng Biblia. Nung ikayong Kristiyano, tukyan niya mo, lugod kayo nung makanano na kayong yutos Kristo. In a few years, a converting mabilog ayato. Uning ngaliye, lawen niyo po keng bansata mo, metong yang Kristo, ating sasabi keng statistics, ating kanong may get 20,000 religion keng bansata mo, metong yamong Jesus, at kaibat dening miyaliwang reliyon, lapamikakalugod. Uling ita mo, Katoliko mo, tapamikakalugod Bala mo po masasambot siya yung Christianity. Nga na, nung lawen tayo po, itamong Katoliko, magkananuda katamong nga kilala na Katoliko tamo. We make the sign of the cross. Katoliko yan nga potang mangurus ko. Potang dakal ka rebulto king bale. Katoliko ini nga potang manakit lang life size ang icons. Imahin da larawan da ring banal, ing ginutam at ing Birhen Maria, Katoliko yan nga potang sisimbaya, Katoliko yan nga potang magdalaing rosaryo, magrosaryo ya, Katoliko yan nga Pero ita po, tanda niya ning meto nga Katoliko, buriya po nga kilaling disipulo ng Kristo, potang lulugod ya. Ing tune Katolikong Kristiyano, mo mangrus, mo titipon mal alarawan, mo po magrosaryo, ing tune tamong tanda, ning kekatamong panga-Kristiyano, yapin, potang mikakalugod tamo. Subali pa kitang pamangrus tamo, kailangan mikakalugod tamo. Lawen niyo po keng Biblia, mag-cite ko na po keng Biblia, at nikaw laga ing lugod, nga na first letter of St. John chapter 4,
verses 7 to 8. Nga na po, ing ninuman lulugod, anak ning Diyos, at kikilalay aking Diyos, ing lulugod, ene kakilala ing Diyos, uling ing Diyos, lugod yaw. Lawin nyo na, stungeta lulugod. 1 Corinthians chapter 13 verse 3, ipamya ko man ingatsyokan ako at ipasilab ing katawan ko king sakripisyo, dapat ala na ko man lugod, ala kong apala. Kaimportanti na po ning lugod. Romans chapter 13 verse 10, eya kapilan man mamermisyo ing lugod, karing kaparan tao. Ing lugod po mamermisyo, karakaldaren taong mamermisyo ngene, uling alang lugod. Potang alang lugod, alayo ing Diyos. Ing lugod, iyang katuparan na ning mabilog ang batas. Pota pang lulugod ka, makatupad na ka, karing batas. Basta't lugod ka, kalupa ng Kristo. So yung batayan po ngeni, makanano na katamong liguran Kristo, may kakalugod kayo nga na nung makananura kong liguran. Balo tayo po yung lugod ng Yesus, ne? Kay iba't pa mo yung maleldo. Pepakin ng Yesus nung makananuyang linugod. Ing lugod ng Jesus, mamanggit ko mo pungatlo. Selfless love. Sacrificial love. Forgiving love. Selfless. Na inisip ing sarili ng kapakanan. Ing inisip ng Yesus, yapining kapakanan tamo. O ngening isipan tamo ing sarili, ako. I, mine, me, myself. Possessive pronouns. Nyapin po, magugulo la ring tao. Potang panemeng isipan ing sarili mo at kalingwan mo ring tao. Ay ginuko, gawan mo nga ning agyo mo, nung makananumeng siran, nung makananumeng paten, ing kaparan tao, selfless love, na inisip Jesus ing kayang sarili. Lawen nyo niya, Diyos ya, kay ba't meging tao ya, migpa kong babaya, na nung sinabi na ni John chapter 3 verse 17, tinubon nening Diyos ing kayang anak, para usgaan na katamo, no para iligtas na katamo. God sent His only Son, not to condemn the world, but to save us. Inyapin ng Diyos, inginisip na yung kakatamong kaligtasan. At pota pong ating kang selfless love, buri nang sabyan makasadya kang magsakripisyo, at migsakripisyo ang gaking kamatayan. May pakuya king krus, He laid down His life for us all. Ing lugod, magdalang kasakitan. Potang lulugod ka, magsakripisyo ka. Kalupa na king first reading ang may basa ngini. Potang lulugod ka, dumalan kang dakal akasakitan, bayo kamiras, king ligaya banwang. Niya potang lulugod ka, dumalan ka pong kasakitan. Niya king second reading nga na, pangarasta mo king New Jerusalem, king banwang, in Diyos pulisan na yung luwa, keti potang lulugod ka, kumiyak ka, tumulo ing luwa, magkasakit ka, nang misan potang lulugod ka, bala mo, ala ng tula, panelungkot, pero potang asad-sad mo ita, nga naning second reading, pangaras mo king banwa, ing Diyos pulisan na yung luwa mo,
ala ng sakit, ala ng lungkot king banwa. Inyapin po, potang lulugod ka, makasadya kang dumalan kasakitan. Ating katluyapin ekamo, mo selfless love, mo sacrificial love, no nemetong yang forgiving love. Lawan mo rin ang alagad na ning ginuta mo, lingad de, penganyayari, likwan de, gilutan de, pero Jesus, eno po sinumbatan. Noning sinabi na, peace be with you. O yan ning lugod na ning ginuta mo, at dapat tamong tularan. He did not come to condemn us, but to save us. Ustong magligtas ka, maging mapibabata ka. Inyapin sinabi na St. Paul, 1 Corinthians chapter 13, ing lugod, magana ka at mapibabata. Bibabata kayo po, pibabata niya yung asawa yun, o magbugyo na yung yugse. Pibata niya, niyang misa nating kong kesal, after 6 months, opo tang kakasal la, opo nang opo, kaluguran niya, opo, opo, opo. After 6 months, may kasundo, lakwang ko nepo, nga na. Bakit? Pamugbugan na ako po, nga na. Malasing yang malasing. Lakwang ko nepo, may lalakwan, pibatan me. O, anya pong magluluya ka na ako, puro masantinging sasabihan na. Pakasalanda ka nga na, ibiyeking bulan, kaya pati bulan pamyena. O ba't ngini ako'y bukulan nga na. Father, kawanyan ko nepo, may kakawanyan, kinasal kayo. What God has put together, let no man separate. May kakawanyan. Pangadime, pangadime. May babata ka pangadime. O pangadi ko naman po nga na. Nanong pangadi mo. Ginoo, matene sana nga na. O Ginoo ko pangadine, pinmatene man. Pati nga pong Ginoo, tuturwanan niya pang makamati. Ing lugod, mapibabata. O ini po yung sasabihan na ning lugod na ning kakatamang Ginoo. Nung lawan may ginutam o ini po, ang tinamong sasabihan kaya katamong, even if you don't love me anymore, I will still love you. Agyang emo na ko kaluguran, luguran da kapamurin. Even if you could not give what I need, I still love you. Even if you hurt me many times, I still love you. Even if you are a sinner, I still love you. Even if you are no longer beautiful and handsome or handsome, I will still love you. Even if you are unlovable, I will still love you. I love you not because of, but in spite of. Kaluguranda ka, agyampang may kasala ka. Kaluguranda ka, agyampang may tsura ka. Kaluguranda ka, agyampang emonako kaluguran. My love is the only reason for my loving you, because it is my nature to love. Ing lugod, detang lulugod, tandanan tayo po, detang mong ating lugod, ilamong miras king banwa. Because God is love. Ingat king banwa,
lugod ya. Nung ala kang lugod, kamiras ka rin. Pupusan ke po ining kanak ngomilya king meto nga kwento, misan minagyo, kaybat minuran, kaybat linapoy po ing sapa, o nangating maglakador telano, ikit na po yung scorpion, balutala ring scorpion na retang manusok, so metusok ka kasan meteka. O nangining scorpion, pilit siya pong makasakiyaking sapwang sagin. Pilit siyang lulundag. Bisayang sumaka, pumakasaka. Inggawa na ning hortelano, kukuha na si save na ning scorpion. O nang potang malapit na yung gamat na, tusukan O makanano may ngakuhay ng tutusok. Uling gustong may tusok ka, mateke Kay ba't kabang kukuha na ning makanya natin lalabas ametong pigmasda ning hortelanon makanan ning kuwanan. Potang kuwanan tusukan magbuga kwa. Nanong sinabi na nitang dadalan, kabulangan ning hortelano ngayon nga na, o ba't liligtas na yung scorpion? Kay ba't nimdam nga na ning hortelano, the nature of a scorpion is to sting. In nature na ning metong nga scorpion, yapining tumusok. But my nature as a farmer is to love. My nature is to love. The nature of God is to love. We were created in the image of and likeness of God. Our nature is to love. Lawen niyo po, lelangan nakatamo ng Diyos king kayang wangis. Inyapin makiwangis tamo king Diyos. God is love. Itamungan. Pig-celebran tayo po yung Mother's Day niyang milabas sa Domingo. Itamungan. Bunga na nakatamungan ning lugod. Anyapin po linto tamo, uling mikalugod laring pengari tamo. Ali po? In Diyos, lelangan nakatamo king kayang wangis, makiwangis tamo king Diyos, at itamungan po linto tamo, uling mikalugod lang, ding pengari tamo. Itamong bunga na ning pamikalugod, kalugod ngene. Bakit dengalway lalulugod? O yan po, tandanan tamo, bunga nakatamungan ning lugod. Nya kailangan, lugod tamo. Ken tutuking Domingo, tauline pong Domingo, ning pamanyobling mebye, Jesus pangako ni ing Holy Spirit, ating sabihan na pa, makoku, makoya, ban kanita, magbalik yakingit pa. Pero, sa sabihan ng makapauna, king magbalik yakingit pa. Nung eyam ako, eya tipa, ing banalay Espiritu. Tipaya, ing Holy Spirit, para kaya katang. Amen. So, keng tutuking Domingo, panayan ko po para kaniti. Amen. Ipasiyak tamo po yung kakatamong kasalpantayanan, itamongan, sasalpantaya ko. King Diyos, sibang may payong tuto, rina lang king banwat yato, at kang Heso Kristo nga nakapagtunga ginuta mo, pengagliking upaya ning Espiritu Santo, mibait ya Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng payang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubli ang mebe. Pepayta siya banwa, makluklukwa na ni Diyos, sigpang may payong tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka rin mabiye, ang pangmenga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo,
King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamakding Santo, King Pangapatawad na rin kasalanan, King Pangasublirang Mieding Mete, at King Bie Alananggo. Amen. Manalangin tamo, kambening meto nga puso, at meto nga siwala, baning Diyos, pagkaluban na katamong maragul, akagiwan, lugod kaya, karing kaparatang tao. Nga tamo pong sumabi, Ginoo, bustan mong sumulong karing puso mi, ing lugod mong. Ginoo, bustan mong sumulong karing puso mi, ing lugod mo. Nung etamo kimot at dapat, maging sagabal tamo king pangimot ning Diyos, bang sumaop king tao, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, bustan mong sumulong karing puso mi, ing lugod mo. Nung etamo mulad, ing Diyos manatili ang tahimik, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, bustan mong sumulong karing puso mi, ing lugod mo. Nung eta makiramdam, ing Diyos manatili ang alang daramdaman, ipanalangin ni keka o Ginoo. Ginoo, bustan mong sumulong karing puso mi, ing lugod mo. Nung etaya italakad iting yato, ing Diyos manatili ang dayuan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, bustan mong sumulong karing puso mi, ing lugod mo. Nung eta mamatula at pasikanlog, yayantala tamo ing pakalulo ning Diyos, ipanalangin ni keka o Ginoo. Ginoo, bustan mong sumulong karing puso mi, ing lugod mo. Nung eta mikakalugod, ing Diyos manatili ang ala, ipanalangin ni keka o Ginoo. Ginoo, bustan mong sumulong karing puso mi, ing lugod mo. Ngeni aduan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ginong Diyos, magdili-dili emiya apakit ing lupa mo. Katman mo kami king kekang lugod, at maging salamina kami ning kekang kayapan king metong at metong. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Alleluia, Yahweh,
Manalangin tamo kapatad, baiting kakatamang dawon, matanggap iharapan ng Diyos, igpang mayopaing totoo. Tagapanisan ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligay ni King Lagyu, king kakatam kasaplala ating mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, kapamilatan niting banal a pamili bayan regalo, darakayanan mo kami king kekang divinong biye, ipagkalumos sa kinging sablaming gagawan, patnubayaning belwan king kekang katutuan, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ingino manatili kaya kayo, At kaya ang timuri, iyat nayo ring pusoyo, makayat nano king ginu, pasalamatan tayong Diyos a ginutamo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan ka rin, o pa Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Pupurihan da kaking lubos maragulatula kaniting panauning pamanyubling mebye. Inyang Kristo meging sakripisyo paskwal miya. Kaya di natanging munag ning bayong panawon, ing makabang pamagari ning pamikasala me pupus na. Ing mi pahamak kaya to mirina niyang bayong biye, ating tao misan pamigawayang alang kakulangan. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mingke kang ligaya, layon makiabe alang tuknang babiye kapurian keka at ngaming magkanta. Tunekapin banal o igpa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin, kingupayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ng Ginoming Jesucristo. Bayami daon ko sang luking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi, at pepasalamat siya keka, piraso ni, at binyene karingke ang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kanan niya, iting katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minom ko kaniti, iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, amibubu para kaya kayo, at para karing sablang tao, banketang mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan
kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyagin ing kaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebyen ing anak mo, daron mi kaya kaiting tinapen ing biye at ing kalis ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami ngan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, bamiganap yaking lugod, kamben ang Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Mark at Father Marvin, at ding sablang diakono, at ding mabilog abalayanan ng Diyos. Ganakan bala naman ding kapadadming pepainawan at manenayng subling miye, at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluhan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya bening nuan a Birhen Maria duning Diyos, kambenang San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, at tinupad kim malmong kaburian, king kakabaning panawon, burian dakat paligayan, kapamilatanang Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya, ikpang mayupaing tuto, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Abe-abe, may kakapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po'ing panalangin at tiro na ning kakatamang ginom sinubling mebye.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasaupaning kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emos sapu babalik danding kaya kaming kasalanan, nanelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antemore. Pakita mo po ngeni may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan, kapayapan. Oning Ginotang Jesucristo, ing makaibi tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapunan ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat ikas mga mano mo, kumayat na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Paganak ka po para king organisadong pamakinabang, ing pario EMD sing lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po karing pwesto yo, para karetang makasadyang tanggap king banalak pamakinabang, manatili kayong makatalakad at iatsat na ring palad o gamat, para karetang etanggap, malyari tapong luklok o siklod king panalangin. Dakal pong salamat. Dapat ning espiritual apa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyuka, king kabanal-banalan, as sakramento, kaluguran da kang maygit, king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapat paulina ning ngening pinandit, era ka atanggap, king sakramento. Umeka mo namang espiritual kening puso ko. Kakaulanda kang balamawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka.
Amen. Manalangin tamo. O mapamakalulungig pa, mananon na sanang dating misteryo, dinandakeng bayong parasan, at idalara kami king metong abaying biye, kaya bemo, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Siklaud tamo po, Oratio Imperata, laban king COVID-19. Mapamakalulo at mapagluno sa ikpa, aminan milaring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka, maninton
kapatawaran at biye. Lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Banadwan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakalataw. Adon mingeni keka ing balikdan mo kami, king lugod, at king kapamilataning manulumong gamat. Itabi mo yung takot king sakit at kamatayan. Ibalik mo yung kapanayan mi at pasignangan mo yung kasalpantayanan mi. Ipanalangin mi ngan tabayanan mula ring taong mitutukan, manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing pamagkapilit ming gumamit karing panulong megawa, ban mapupus na ing pandemya king bansami. Kambilan at ingatan mula ring doktor, nurses, at ding sablang lilingon karing misalunan, ban makasuyo na karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalan mula kabusalan ning kaisipan at katawan, sikanan king karelang pamagtagulaling sumuyo, pangambilan iba't kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo ring lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mayang nabiye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kaniting masakit a panawon, ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at bang makasaw kami karetang at yuking pamangailangan. Manano na sanang ing malasakit at masabalmi para king metong at metong, ikabos na kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, at tayra na kami king pamagbayong biye at kabanalan. Pagkalam mo iti, king kapamilataning Ginoong Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyang pong magari kambe mo, king kametunganing Banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos, emo sana pisawili ing aklis mi keka, king kakulangan mi, no nebagkus mo kaming ikabus king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calonsod. Ipanalangin mo kami. Luklo kayo po. Announcement, publication of presbyteral ordination banns. Atin pong may ordenan maging pari, anam lapu king kakatam archidiocesis, metong yang mayap abalita po inin So, ikami tutuwa na kami, atin pong manalili kaya kami. Ing mo muna pong dili, Irreverend Carlowi Lumanok Kabigting, may ordinan niyang pari, ken June 9, Thursday, 9 a.m., King Santa Ana Parish, Santa Ana, Pampanga. Kadwa po Reverend Gian Peña Sagum. May ordinan niya keng June 10, Friday, 9 a.m., King San Luis Gonzaga Parish, King San Luis, Pampanga. Katlo po Reverend Maverick Angelo Mangalino Pelayo. May ordinan niya keng June 13, Monday, 9 a.m., King San Andres Apostol Parish, Candaba, Pampanga. Ingkapat, Reverend Jasper Lawrence Canlapan, Sanita. May ordinan niyang pari keng June 16, Thursday, 9 a.m., Karin King Our Lady of Sorrows Parish, Dolores, City of San Fernando, Pampanga. Kalima, Reverend Erwin Justin Canlas Pineda,
mi ordinanyang pari keng June 17, Friday, 9 a.m., King Christ, the Prince of Peace Parish, Mawake Resettlement Center, Mabalacat City, Pampanga. Ating kanan po, Reverend Justin Ganya Gatus, mi ordinanyang pari keng June 28, Tuesday, 9 a.m., King San Ignacio de Loyola Parish, Manibawog, Porac, Pampanga, that through the help of the Holy Spirit, they may fully prepare themselves for their upcoming ordination. And anyone who has reason to object to their ordination may communicate to the parish priest or to the archbishop. Oreni po ni anamlo, alayatang tiga-Angeles keni, o mitatawlila taring Angeles, taga-Angeles. Pero siguro po mga 4 years, siguro atinan after 4 years, ordination king kakatama pong parokya. Antimurin po ing Marianihan, bayanihan kasama ni Maria. The month of Mary, or the month of May is the month of our dear mother. Keraklan po mag-operta Sampaga, pero in view of flowers or flower offerings, mag-oferta po o ini in kind o karakalaya bias. Po pa pong canned goods. Pamiyata mo karing kakatamong kapatid amas mangailangan. At ang timurin po fundraising sale at the patio. Dakal-dakal salamat po kaya kaingan. Ulit-ulitan ko, iba na po yung eleksyon, pangaditala ding sinambot. Epa po mering labanan. Pangaditala ring sinambot, itasanang itang sinabira inyang mengampanyala, tuparanda, gawanda. Po? So, isundo tamo po yung mga dita mo para karela. So, pantala, aking kapamilatanda rin kakatamong panalangin at makipag-cooperate tamo po karing sinambot. Agyang pang biyasa la rin leaders tamo nung yata makipag-cooperate, alapa mo rin po niya mga dita mo, pangaditala at makipag-cooperate tamo po karela. Kadwa, ating pa mo rin pong kaso ken COVID-19, rening variants niya papanatilyan tamo po yung face mask. Tamo po maging kampante po at miragdaganan naman. So kaya kaiman po dakal salamat. Talakad tamo para king final blessing. Ingino manatiliya kaya kayo. At kaya ka ang timurin. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at din kaya kayong pamilya, ingig pa, inganak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daon umeta na king kapayapan, ni kakalugod damo sana, nung makanano nakatang liguran Kristo. Salamat king Diyos. Para po panitilan tamo yung stong laut king bawat metong at metong. Pakisabi mo pong manatili tamo karing pwesto at panayin ring asherets. Ituro da po kaya katamo yung stong dalanan palwal king kaya katamo pisamban. Dakal pong salamat.